all my media friend. আমি প্রথমে ককবরক দিয়ে বলবো এবং ইংলিশ মাঝে মাঝে মিস করো বাংলা। जोंथ' साइमानो जोंनि पार्टी IPFT किसा प्रब्लेम गई दङ आबानि बागै जों दिनैहाय जों प्रेस ब्रिफिं मा खालायखा जदन कनफ्यूजन दङ आबानि बागै आं दिनै कायसा मा साख्लायनाय जों खोनाखा दिनै 12 तारिख एप्रिल जोंनि फेक्शन ग्रुप पार्टी IPFT NC देबरम नेतृत्वे बर कायसा सनमान खालायखा आ सनमान खायमानि अब कोनो संविधान मते गैया जेकुनु स्टेट कन्फारेन्स खालायनो हांखाय नोटिस सार्भ मा खालायो आ नोटिस सार्भ खायजा गैया डिविजन लेवल की रिंजा गया ते all MCC all CEC the all divisional committee आबर खबर मैया it is not properly invited अब कैसा KOKTWMA हाय खलाय गई बर खलायखा सिकाव हाय खलायखा गोबां माथिन डिविजन खबर मैया बर साय बर अर फायखा तिनर लिस्ट दङ जत दिन डिविजन कमिटी नि बरक ते MCC बरक तवानो जत लिस्ट दङ बरक कोनो खबर मैया आबो आं सानाय as a president this conference is null and void tini amna masago जों कोनो पुश बाय आबो इम्पोर्टेन्ट या आनि मते जों फाइट खेना नांनाय जों कस्ट न तैयै आं क्रस वारियर आं हाद फनिबां सामं थांनाय आं थाङै फायो आं प्राय 30-35 बोसोर आं हाद फनिबां कक साइ फायो आं शुद्ध त्रिपुरा सिमिया आं सारा भारतवर्ष गुरिजाक नर्थ ईस्ट गुरिजाक इवेन आं फातारो आं प्राय 15 कान्ट्री रो आं गुरिखा आने एकेइनो आने वॉइस आने एकेनि कक सामानि ची हाद फनिबां कक साइ फायो दिनै आं बलायखे वानाखा बलायखे अनफॉर्चुनेट माहनु दुर्भाग्य जों खरकसा सिनियर मोस्ट सिनि जों माने दिनै NC देबरमा आं बनो काकानि दिंगो आं ता बनो माने दङ आं बनो श्रद्धा खालायो किन्तु फियाबा आं बनो सानाय दिनै संविधाननि मते जों प्रत्येक 3 बोसोर पर जों राज्य सम्मेलन खालायजावो राज्य सम्मेलनाव जों कन्सेन्सास लायनो हांखाय जों बुटा बुटों लायो अब कितने प्रैक्टिस एज पर रूल आं उसंगाव साखा आं 3 बार बुट बासाखा आरो आं जितिखा थांनाय 2019 नगद साइमानो जोंनि खुमलुं नवाय ऑडिटोरियमाव जोंनि 4th स्टेट एनुअल कन्फारेन्स आफ्राव बाहायनो जों बुटा बुटि खालायनो जों आरो GS आं इलेक्टेड दंगो साबोथनो इलेक्टेड खाय जोंनि MCC मेम्बर ऑफ सेंट्रल कमिटी बरक सिनिनो जों इलेक्शन भोटारनि अधिकार तै बाद बारिखौ अधिकार करै कन्फारेन्स फाइमानो बो किन्तु only MCC member of सेंट्रल कमिटी has a right to cast their vote अबके चिनि संविधान जों अबाय खाय दं चिनि जों तिनि खोनाखा जे फाइनेरक मैक्सिमाम MCC बरक गया डिविजन लेवल बरक गया हायनो बरक कतारमादन बरकनो बरक थुमुइतै फैखा आं नायनायखा आं साइमानो आरो नॉट इवन 10% आरो MCC मेम्बर करै तारमाने अब इलिगल आरो प्रमाण दङ आरो लिस्ट दङ साबो जोंनि भोटार अधिकार दं आं पुरा आरो डकुमेन्ट दङ आ बरक रक और एटेन्ड खाया आबोनि बागै आं सानाय जों कोनो पुस बाया जों सामं थांनांनाय नुखाना थांनाय दिनै 2-3 तारिखआव आं प्रेसिडेन्ट मानानै बुसुक मानिया आनो जनगण हामजाखा आनो बुद्रिखा आंखौ प्रायंखा
adoro khud chini NC DEBBARM chini ex president boni jeno election commission chongo boni buhuk bai boni nije he chose the election commission. He was constituted by him itself. Abro bo NC DEBBARM new klaika sabono Lolit DEBBARM jin senior leader Ananto Bokto JAMATIA jin senior leader te Omrena DEBBARM. A 3-member commission, election commission, who was chosen by NC DEBBARM himself. NC DEBBARM no boro choose khayo. Hakai boro election conduct khaika. 3-member committee election commission boro election conduct khaika. Free and fair. It was also constituted by none other than NC DEBBARM. Boro jeno boro no chongi dogo. Free and fair election nungka. Ajaga chungnuka NC DEBBARM manka 79 vote, MK JAMATIA manka 139 vote, te 4 vote nutangka. Total vote aro kalaika ngka nene 222 vote kalaika. Ara bising ang maximum manka ang kapaingka. And it was declared by election commission. Already senior proof tongo, they after declaration oath is taken. Semaitang roka chungno by election commission. Election commission himself chungno semaitang roka. Boni pore chung press conference khaika. Adora ang saimeya bahikle NC DEBBARM je abo incomplete ba haini bo jete comment khaimani সম্পূর্ণ ইয়া সামনে abo bala ekhana lachim sungsa te wana ma sungsa. As a senior leader he is not utter. He is not common like that. Because election commission was constituted by his own choice. Bonjina ma chongi do. Ei abrang tini khanaka abogi belai khin durbagyo belai ching kapal hamya. Sung pushno torjagui sung tini samang khlaimia ang tabo sabo proyojon ang hangklai. Ang within 1 week 2 week bo tini bosto bosaka bo 300 400 bosto. I can bring double tripled ang borok toi phimano. Ang ar confident tongo. Tamake Jonagon public tabok and favorite tongo. And very unfortunate sington Simon balai kaching wana basungsa NC DEBBARM mane amalo kabang maneta kagi thangka romjini romdokisur DEBBARM GS tomane ekchomayo bok sorai thangka Ogur DEBBARM chini GS tomane Ogur DEBBARM Binoy DEBBARM Budo DEBBARM Rajeshwar DEBBARM te bohai kabang ma chini netarok sorai thangka sabani karone sington Simon Chitto DEBBARM bo sorai thangka sabani karone sing Simon ang bobai prai tabok 14 bochor tongo ang sorai akho because I love him I serve under him tai even chini Bolram DEBBARM chini young leader bobo sorai thangka kak thangka sabani karone sington Simon bori bagai ang obor sanai I'm the fighters ang warrior ani had dofne bang samkhlainai ang pod demai tong president mai tong abo kono kotoria boni ang obon koi nai sing jodi samung khainai anglai sing sudu kok baiya sing physically sangmatang nai sing nugo 4 years in ministry sing kham mantri kha 4 years no du khana sab Delhi thang sab Amit Shah malai sab Modi bai malai sab JP Nadai malai sab tibaran kok thang sai Delhi go sing nugui tong bo 4 years ek bar phone bo Delhi thang yakho sing baki tiplan man nai recently faikati Amit Shah thane 8 tarik tamma sing tha paimne aprobo bo ang sakamono so kagasun Amit Shah phayo tiprago boy thamlai nai bo ang thangmaya nang thangdi office bo prai 5-6 mas thangi office no office khai tongo kono tini party ni program bo thangmaya but I wonder durbagyo tak phone bo ang tini president matro ek mas prai 40 din kha bobon digest khlaimelia Obor bagi ang khakawo public ni sanai public jawab ronai sabani pokho sab busi gobang borok tong a public ni sanai je samang khainai je soitto bai samang khainai kubui bai samang tonai abono ang khakawo chini public abono grohon khainai accept khainai bani bagi ang omo tini sawo dogna ka jeng legalo thangnai jeng kodo thangnai omani onek process tong chini thani jeng tin document tongo obon tui jini ta ang lukha
tini sing press conference bor khaiman nukha bor khaiman apsa bor saka only president is removed. How can president can remove? But president is elected, not selected. I was chosen by the people. Bor ana choose khaika. Abo to angni sei khaimani ya. It's not chosen by NC DEBBARM. It's not chosen by anybody else. Any MCC member, any division member. Ana bor choose khayo. Bor hamta ana booth robo. Kita tabuk ana booth bromane point to bomai na ya. That means he is not respecting the democracy. He is not respecting the constitution of our party. Obot proman khai tongo. Amra ang sawatini जों सालायनाय आंनि लाइमोननि बर'राव आंनि जे फेबारनि बर'राव जों बरं गथुमगाव सालायनाय जों तामाखामे खायमेया जों सालायनाय आबाङै आं कयनाय जत्तनो दिनै नाव बखाता बायदि दिनै मेइन उद्देश्यखौ जों पडिया प्रेसिडेन्टया आं प्रेसिडेन्ट माइफां सामखायनाय आं खायबो दङ बोरैबागै आं खागानाय जे दिनै सारातिमा बर'राव बेलायखे ताबावनाजाक बेलायखे आताम गङै दंलायगौ दिनै IPFT पार्टी जों जतन सिओ जे जों दुई पार्ट नाय दंगो किन्तु आं सानाय आं खागानाय दिनै बर'राव दिनै पाब्लिक राव बर'नो जवाब रेनाय हामबाय आं बरो जवाब राखौले इलेक्शन कमिशन संमनि अब एनसिनि दंगो